Ginting, tolong bantu kami Dami. Mantan Guru Ginting, tolong bantu kami Dami. Iya, iya rasakan sekali. Bangun mergana ras Guru Ginting ya, dengarkan apa-apa. Putar kanan, putar di tempat dulu sekali. Biarpun capek gak apa-apa, ya kan kok. Yang penting meriah ukur kali bubu. Putar kiri sekali lagi, putar di tempat. Mana kiri itu? Iya, sir jabatan Guru Ginting lanaringa sup bocam sadate naturang dina maka batangkan meriahkan kendang tuh. Ganti posisi mama nangin. Mantan Guru Ginting, tolong bantu kami Dami. Mantan Guru Ginting, tolong bantu kami Dami. Ya, kembali ke posisi semula. Kau capek Kak Guru Ginting, ras mama bangun. Ya, maka bagi-bagian kendang tuh. Anak kami ras permen kami. Bangun mergana ras Guru Ginting. Ija karina bu kendang seradung adilan dakam. Ya, jabatan atur.